फेरि खाना भन्नाले खाजा खाना आउँदैछु है यो पछाडि ट्रेन आउँदैछ र म चाहिँ अब तपाईँहरूलाई है यो म्याकडोनल्ड्स यो म्याकडोनल्ड्समा चाहिँ म गएर खाजा खान्छु अब यहाँनिर चाहिँ के कति छ है यो राजधानीमा आएको छु म के कति पर्छ थाहा छैन जति पर्ने खानै पर्यो अब भित्र छिरिसकेपछि अझ कता हो थाहा छैन मलाई पनि थाहा छैन यो म्याकडोनल्ड्समा आज म पहिलोचोटि चाहिँ आएको है अब म्याकडोनल्ड्स देख्नु तपाईँहरूले म यहाँ खाना खान छिर्दैछु मैले भोगा ताने म यहाँ छिरेँ होइन म चाहिँ अब sorry Just a minute because I need to change the door. so can I wait here Yeah. ल अहिले चाहिँ मलाई एकछिनपछि भन्दै हुन्छ है जस्तो क्लिन गर्नुहुन्छ अरे उहाँहरूले how many time more than like 5 minutes To order? yeah What do you want? Like sandwiches or coffee? oh so, here no I want to one burger Huh? one burger You want to burger and one drink like a coke and potato complete? You want menu? one burger Burger, I have burger, Santa Burger chicken, the new. chicken how much Yes, chicken menu. Or just sandwich? like a chicken here it says Only sandwich? no Or menu? burger like that This is Big Mac. how much Big that Mac, you? how much that Stay 1 minute. 25. Right. spoon Just no, it's this. It's just sandwich. Sandwich. Menu. It's sandwich how much crazy shot. 29. 29 menu. menu Mar. so which is Max. item available here which is item available inside You want it inside? yeah here Okay, outside menu no is meals, burger, potatoes and juice. no drink No drink? And juice. Juice is drink. okay so totally how much 29. okay okay just now I'm making a vlog say hi okay no thank you ल म चाहिँ अब यहाँ खाने लाग्छ है अब म चाहिँ यही बर्गर मगाएको छु है ल अहिले बर्गरमा आएको छु ओके अहिले बाई बाई है त